Uwiteka niwe mahoro yanyu abane namwe amen. Paulo yavuze mu Baroma 15:33. Imana nyiramahoro, Imana niyo nkomoko y'amahoro, ibane namwe amen. Ariko mu Korinto wa mbere 14:33 haravuga ngo Imana si y'umuvurunga, ntabwo ni Imana y'amahoro. Bisobanura ngo amahoro aturuka ku Mana na Imana ubwayo. Rero hano kwisi nta muntu utanga amahoro. Inkomoko y'amahoro ni ku Mana gusa, nta handi amahoro yakomoka. Iryo jambo mu Kigiriki risobanura eirene rishobora gusobanura iri jambo risobanura ngo ihumure. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro. Kandi nimba uri mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Twakiriye abantu mu Rwanda, mu majyaruguru, mu majyepfo, ese mu mpande zose z'u Rwanda, tubakiriye kuri channel gusenga everyday, tubabwira ngo turabakunda kandi Imana ibaha umugisha. Abari mu Burundi, mu ntara zose z'u Burundi, amahoro y'Imana abari nawe, turabashimiye cyane ko mukurikira ibiganiro byacu bya gusenga everyday. Abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, tubabwira ngo Imana ibaha umugisha guhitamo gusenga everyday. Abari muri Amerika turabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Abari muri Aziya turabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Abari muri Europe turabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Abari muri Australia turabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Pasteur Mpazibirego. Uraho Dr.? Shalom shalom. Amakuru yanyu meza. Imana igumugisha ko witabiriye ubutumire bwa gusenga everyday, kwa tukwakiriye kuri channel gusenga everyday. Watangira usenga Imana nkuko channel yacu yitwa gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, none no gusenga uzanesha. Senga. Mana turi imbere yawe, turagushimiye ko abanye natwe mu gihe cyose cyashize. Turagushimiye ko abanye natwe muri ijoro ritandukanye, ko tweretse uyu museke utambise turi bazima. Tugiye gutangira rero ijambo ryawe, ikiganiro kuri gusenga everyday. Turakuraritse kugira ngo ubane natwe, kandi ikiganiro gihesha umugisha abacumva bari mu duce dutandukanye bose, kugira ngo uyu munsi umunsi wo kugubwa neza kandi ubutumwa bwiza bwamamare mu mahanga yose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pasteur, uyu munsi se watuteguriye iki? Nateguye izina ry'Imana ryitwa Yehova n'amazina yose ashamikiye kuri ryo. Muri rusange ndababwira amazina 18 yitiriwe Yehova, ari ryo zina ry'Imana rikomeye. Izina rya mbere rishamikiyeho ni Yehova Shalom. Irya kabiri ni Yehova Rafa. Irya gatatu ni Yehova Rohi. Irya kane ni Yehova Tsikenu. Irya gatanu ni Yehova Ire. Irya gatandatu ni Yehova Nisi. Irya karindwi ni Yehova Makadishemu. Iry'umunani ni Yehova Shama. Irya cyenda ni Yehova Hosenu. Irya cumi Adonai. Irya cumi na rimwe El Shaddai. Irya cumi n'abiri Yehova Sabaoth. Irya cumi na gatatu Eloheka. Irya cumi na kane Elohimu. Irya cumi na gatanu Elohenu. Irya cumi na gatandatu El Olam. Irya cumi na karindwi El Gibor. Irya cumi n'umunani El Eliyo. Uyu munsi se ugiye kutuganirira izina irihe? Uyu munsi ndabaganirira Yehova Shalom. Yehova Shalom bisobanuye iki Pasteur? Uhoraho niwe mahoro yacu. Ego. Turaganira rero kuri amazina. Izina ryatangiye ubwa mbere kuboneka ubwo Uwiteka Imana yerekaga Mose imutuma kubwira Farawo ngo arekure Abisirayeli. Turasoma Kuva ibice ni 3 murongo waho wa 13 n'uwa 14. Turebe uko atubwira. Haratubwira ngo Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana yabasekuruza banyu abantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, nduwondiwe, kandi iti abari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho ya bantumyeho. Iryo zina ndiho rero
Imana yaryihishuriye ribwira Mose imutuma kubwira Farawo ngo arekure ubwoko bw'Isirayeli. Ni igihe bari bari mu bunyage bw'imyaka 430 bamaze mu Egiputa. Uwiteka Imana, ijambo ry'Imana ngo ibona gutakamba kwawo, ariko ivuze ngo ndagutumye ugende ubwire Farawo ngo urekure ubwoko bwa Isirayeli. Mose aravuga ati ese ningerayo bakambaza ngo iyo Mana yabasekuruza yitwa nde, kuko ari yahise igihe kirekire bari mu bunyage batacibuka izina ryayo. Arabati ningerayo bakambaza ngo yitwa ndiyo Mana yabasekuruza nzavuge ngo babwire ngo ndiho yabantumyeho, nduwo ndiwe, kandi bakubaza izina ryanje ubabwire uti ndiho yabantumyeho. Uyu munsi rero ko twabonye ko Yehova Shalome ari uhoraho, ari we mahoro yacu, ni izina ryahawe ryavuzwe ubwa mbere na Gidiyoni mu Bacamanza ibice ni 6:10-24. Amaze kubaka igicaniro cy'Uwiteka, Imana yahamagaye Gidiyoni iravuga ngo ngiye kukirisha Abisirayeli amaboko yawe, amaboko y'Abamediyani bave mu buretwa bwabo. Uyu munsi wa none Abisirayeli barava mu buretwa bw'Abamediyani nkoresheje amaboko yawe. Ni ukuvuga ngo ndabakiza imbaraga z'Abamediyani zibariho nkoresheje imbaraga ziri kuri wowe. Habanje kuba ikiganiro hagati ya Gidiyoni n'Imana, ariko Gidiyoni amaze kubona icyemezo gihamye, byanditswe mu Bacamanza ni ibice 6. Abacamanza 6 umurongo waho turareba umurongo wa 20 gusa. Maze marayika w'Imana aramubwira ati enda inyama n'utwo dutsima ubishire hejuru y'iki gitare usike umufa wazo. Nuko abigenza cyo. Nyuma marayika w'Uwiteka atunga ipfundo ry'inkoni yari yitwaje arikoza ku nyama n'utwo dutsiba. Uwo mwanya umuriro uva mu gitare utwika izo nyama n'utwo dutsima. Nuko marayika w'Uwiteka aramubura, ntiyongera kuboneka imbere ye. Maze Gidiyoni amenye ko ari marayika w'Uwiteka aravuga ati ni ishano Mwami Imana, kuko mbonye mu maso ha marayika w'Uwiteka turebanye. Nuko Uwiteka aramubwira ati humura witinya ntupfa. Gidiyoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho acita Yehova Shalom. Kiracari ku musozi Ofra w'Abizezeri na bugingo n'ubu. Igicaniro cubatswe na Gidiyoni hariya ku musozi Ofra nico yise Yehova Ire, bisobanura ngo uhoraho niwe mahoro yacu. Turareba iryo zina none ubusobanuro bwaryo icyo rivuga. Amahoro, iyo tuvuga ngo Uwiteka niyo mahoro yacu, cyesho tuvuga ngo Shalom Shalom, tuba tuvuga ngo uhoraho niwe mahoro yacu. Ariko izina Shalom mu Giheburayo rikomoka hariya ubwo Dawidi yari yatekereje kubakira Uwiteka urusengero, nibwo yahamagaye umuhungu we Salomo yari akiri umwana muto. Noneho aramubwira ati mwana wanje, nashatse kubakira Uwiteka inzu, urusengero, ariko ijambo ry'Uwiteka rinzaho rirambwira ngo ntabwo uzanyubakira urusengero kuko wamenye amaraso menshi imbere yanjye, wavushije amaraso, warwanye intambara nyinshi, wishe abantu benshi, ntabwo uzubakira izina ryanje inzu, ariko muri wowe hazakomoka umwana uzitwa Salomo. Salomo bisobanura ngo Shalom, bisobanura ngo mahoro. Ni Igiheburayo umuntu witwa mahoro mu Giheburayo yitwa Salomo. Niho rikomoka, ryakomotse ku mwana wa Dawidi yabyaranye na Batisheba, ari we wabonetse atoranijwe n'Uwiteka wo kuzasimbura se kugira ngo azazane amahoro mu Bisirayeli. Amahoro ni iki? Iri jambo Yehova risobanura ngo nduwo ndiwe kuko rigizwe n'inyugute enye, Yode, He, Vavu, noneho hakaba
yode he nubango ni inyugute ngiye bazita ngo tetragramme dive. Yode he vavu na he nubango ni inyugute nke zigize izina Yehova, babyita tetragramme dive. Ni izina ryera ridahinduka uhoraho, ariko hakabaho Yehova Shalom nubango uhoraho niwe mahoro yacu. Yehova ni iki noneho? Shalom, amahoro. Amahoro ni iki? Turaganira ku ngingo ya mbere ivuga amahoro yitwa Shalom. Ingingo ya kabiri turavuga inkomoko y'amahoro. Ingingo ya gatatu turavuga ikimenyetso c'amahoro. Ingingo ya kane turavuga inzira zo gushaka amahoro. Ingingo ya gatanu turavuga uruhare rw'amahoro mu bugingo bw'umwizera. None icya gatanu tureba amahoro yifuzwa na yahe. Amahoro, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Yehova Shalom niyo mahoro, ariko amahoro ryitiriwe izina ry'Imana hariya mu Baroma ibice 15 umurongo waho wa 33 n'Abakorinto wa 1:14 umurongo wa 33 hari ahavuga ngo Uwiteka niwe mahoro yanyu abane namwe, amen. Paulo yavuze mu Baroma 15 umurongo wa 33. Imana nyiramahoro, Imana niyo nkomoko y'amahoro, ibane namwe, amen. Ariko mu Bakorinto wa 1:14 umurongo wa 33 haravuga ngo Imana si y'umuvurunga, nabwo ni Imana y'amahoro. Bisobanura ngo amahoro aturuka ku Mana na Imana ubwayo. Rero hano ku isi nta muntu utanga amahoro. Inkomoko y'amahoro ni ku Mana gusa, nta handi amahoro yakomoka. Iryo jambo mu Kigiriki risobanura eirene rishobora gusobanura iri jambo risobanura ngo ihumure. Ihumure na amahoro, kandi inkomoko y'amahoro ni kuri Data, nta handi amahoro yaturuka. Hariya Yesu amaze kuvuka hari ijambo ryavuzwe ngo haboneka ingabo z'abamarayika benshi ziri kumwe na marayika zisingiza Uwiteka ziti, mu ijuru icubaro kibi c'Imana ihoraho, no mu isi amahoro abe mubo yishimira. Amahoro ni iki? Inkomoko y'amahoro twumvise ko ari Imana, ariko amahoro ubwayo ni ihumure. None ikimenyetso c'amahoro muri Yesaya 32 umurongo wa 17 haravuga ngo inzira y'amahoro ni ugukiranuka, kandi kibana no gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bitavuguruzwa iteka. Nukuvuga ngo ibyo bitavuguruzwa iteka, ihumure no gukira n'ibyiringiro ntibivuguruzwa, ariko ugukiranuka, inzira yo gukira na amahoro, iyo nzira yo gukiranuka. Ubwo nukuvuga ngo ikimenyetso cy'amahoro ni ugukiranuka. Kandi amahoro kuko ari zimwe mu mbuto z'umwuka 9 mu Bagalati ibice 5 umurongo wa 22 haravuga ngo dore imbuto z'umwuka ngizi: ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Bisobanura ngo amahoro ni kimwe mu mbuto z'umwuka. Ubwo rero nta mupagani wagira amahoro, kandi amahoro mu bantu muri twe akabatangwa na Yesu. Nta mupagani wagira amahoro, nta mupagani wagira ibyishimo, nta mupagani wakwihangana, nta mupagani wagira urukundo. Oya, ibyo ntibituruka gusa ku Mana, kuko ari imbuto z'umwuka kandi zigahabwa n'uwahawe wa mwuka wera. Umuntu wagira amahoro n'uwahawe umwuka wera. Ntabwo rero umupagani yagira amahoro kuko atemera n'umwuka wera. Nizo mpamvu umupagani ntiyagira ibyishimo, ariko yagira umunezero. Ni ari kunywa inzoga ye aranezerwa. Umupagani ari kumwe n'umuryango we ari kumwe aranezerwa. Yari kumwe aranezerwa. Ariko nta mupagani wagira ibyishimo, ku inkomoko y'ibyishimo ari umwuka wera. Aha rero ikimenyetso cy'amahoro haravuga ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Kandi kugukiranuka haba ikintu cyitwa ihumure, hakaba n'ibyiringiro, nibyo bitavuguruzwa iteka ryose. Byanditswe muri Yesaya 32 umurongo wa 10 waho na 7.
turareba none inzira yo gushaka amahoro ni iyihe. Turi kwiga ijambo kuki Yehova yabaye Yehova Shalome, uhoraho niwe mahoro yacu. Hariya aravuga ngo inzira zo gushaka amahoro, Yakobo 3:18 haravuga ngo imbuto zo gukiranuka zibirwa mu mahoro kandi zikabirwa ngo imbuto zo gukiranuka kumera ari uko baziteye mu mahoro, ariko zigashobora n'abandi bifuriza abagenzi baba amahoro. Nuvuga ngo amahoro wayabona mu nzira yo kuyashaka ari uko abangiye kuyategurira abandi. Ntabwo umuntu wifuza amakuba kuri bagenzi be azabona amahoro iteka ryose. Amahoro uyabona ari uko yifurije abandi, niko Yakobo yavuze ngo imbuto zo gukiranuka zibirwa mu mahoro kandi zikabona abandi bashobora guhesha abandi amahoro. Amahoro rero hariya muri Matayo 5:9 haravuga ngo hahirwa ababiba amahoro autour de, hafi yabo cyangwa iruhande rwabo cyangwa aho batuye. Hahirwa ababiba amahoro autour de, iruhande rwabo. Uvuga ngo hahirwa abakiranura, bisobanura ngo hahirwa ababiba amahoro iruhande rwabo. Abo nibo bashobora nabo kuzabona amahoro. Niba utashobora guhesha mugenzi wawe amahoro, nawe ntuzahabwa amahoro. Nizo mpamvu amahoro adaturuka ku bantu, ahubwo amahoro tuyahabwa aturutse kuri Yesu. Abana b'abantu rero ntibatanga amahoro, amahoro atangwa na Yesu. Imbuto zo gukiranuka, ntabwo umuntu rero akiranuka yabasha kubiba amahoro, kuko gukiranuka ni amahoro. Ingingo ya 5 noneho y'amahoro haravuga ngo uruhare rw'amahoro mu bugingo bw'umwizera. Uruhare rw'amahoro mu bugingo bw'umwizera. Ese amahoro atangwa na Yesu abantu batabigizemo uruhare? Ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice byaho 12:14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro nuwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe atazabona Imana. Ikintu mugira umwete, baravuga ngo shiraho imbaraga zawe zo gushakisha uko wabana n'abandi amahoro, kandi ugira umwete wo kwezwa. Ni ukuvuga ngo uwakwezwa ni uwabanje gutegura amahoro, yamara kubona amahoro akezwa. Mugira umwete mwese bene data. Ni imvugo umwanditsi wanditse urwandiko rw'Abaheburayo yatanze, aravuga ngo mugire umwete wo guhesha abantu bose amahoro. Wamugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ni zimwe mu nkingi mu nkingi 12 cyangwa mu bibazo 12 tuzabaga tugeze imbere y'intebe y'imanza. Nkuko twabivuze ubushize ko nitugera imbere y'intebe y'imanza tuzabazwa ibibazo 12, ikibazo cy'amahoro kirahari. Guhesha abandi amahoro, kuko twabonye ko icyambere ari ukubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose bukihanisha abantu. Tubona ko icya kabiri ari ugusangira ubutunzi bwawe na rubanda. Tubona ko icya gatatu ari uguhesha abantu amahoro. Hano rero haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Bisobanura ngo uhesha amahoro abuvukana nabo, uhesha amahoro abakubyara, uhesha amahoro abuturanye nabo, uhesha amahoro abukorana nabo ku kazi, uhesha amahoro abuyigana nabo, uhesha amahoro abukorana imikino nabo. Abantu bose ugira icyo bana nabo bose ubahesha amahoro, kuko imbuto zo gukiranuka zibirwa mu mahoro kandi zikabirwa na babandi bashobora guhesha abandi amahoro. Guhesha abandi amahoro, aho musengana ubahesha amahoro, abo muririmbana ubahesha amahoro, abo mukorana indi mirimo y'amaboko ubahesha amahoro, abo mwigana ubahesha amahoro, abo mwicarana ubahesha amahoro, abo muvukana ubahesha amahoro, abo muturana ubahesha amahoro. Nizo mbuto zo gukiranuka zibirwa autour de. Nuvuga ngo hahirwa ababira amahoro autour de y'abaturanye nabo. Nuvuga ngo abo uturanye nabo ubahesha amahoro. Ayo niyo mahoro ushakisha kugira ngo uzayabone. Ntabwo rero waba udahesha abo bana n'abamahoro ngo uzahabwa amahoro. Ingingo yaho ya 6 ivuga amahoro yifuzwa. Yesu yarabivuze muri Yohana 14:27 aravuga ngo dore mbasigiye amahoro.
amahoro yanjye ndayabahaye, kandi amahoro yanjye sinyatanga nk'abana b'abantu, kuko abantu batanga amahoro y'igihe gito, ariko njye amahoro mbahaye ni amahoro y'iteka ryose. Amahoro sinyatanga nk'abantu. Ni koko abantu batanga amahoro y'igihe gito, ayo mahoro y'igihe gito rero ntabwo bayita amahoro, ayo mahoro bayita umutekano. Ntabwo umutekano ari amahoro, biratandukanye cyane. Igihugu gishobora kuba gifite umutekano wuzuye ariko kitagira amahoro. Turavuga nk'ibihugu by'Uburayi, nta mahoro bagira, kuko iyo bashigikira imirimo y'ubutinganyi, ni urugero nshatse gutanga, bagashigikira indi mirimo yose idahuje n'inyigisho nzima, ntabwo baba bafite amahoro. Ntabwo abantu bafite amahoro bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Hariya Abalewi ibice byaho 18 turebe uko havuga. Umurongo wa 21 kugeza 23 aravuga ngo ntugatange umurubyaro rwawe ngo umutambire Moleki, kandi ntugasuzuguze izina ry'Imana yawe n'Uwiteka, ntugatinge abagabo ni ikizira, ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo uciyandurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo. Ibyo ni ukuvuga ni uguvanga ibidahuye. Abalewi 18 umurongo wa 21 havuga amagambo akomeye cyane, havuga ko ubutinganyi ari ikizira. Ntugatinge abagabo ni ikizira, ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo uciyandurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo. Icyo ni ukuvanga ibidahuye. Iyo abantu bavuga ngo bafite amahoro bagakora ibizira imbere y'Uwiteka, nta mahoro baba bafite, kuko amahoro atangwa na Yesu, kandi abafite Yesu bose bahesha abandi amahoro. Abantu rero bashobora kugira umutekano wuzuye, nk'ibihugu bikomeye by'ibihangange bigira umutekano wuzuye, bikagira demokarasi yuzuye, ariko kuba batagira amahoro, nizo mpamvu haboneka ibingibi byabonekaga mu Bayuda mu gihe cy'ubutambyi bw'Abalewi. Habonekaga aya mahano yavuga yo kutingana y'abagabo, ni ukuvuga ngo ni ukubura amahoro. Amahoro atangwa na Yesu. Yesu aravuga ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, ariko sinyatanga nk'abantu. Abantu bo batanga umutekano, rero amahoro atangwa n'abantu bayita umutekano, ntabwo bayita amahoro. Amahoro atangwa n'abantu bayita umutekano, ntabwo bayita amahoro. Utanga ikintu cyitwa amahoro ni Yesu gusa. Aravuga ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, ntimuhagarike imitima, sinyatanga nk'abana b'abantu, ahubwo amahoro ntanga narama iteka ryose. Ushobora kuba uri mu makuba, mu byago, ariko ufite amahoro, ariko ubura umutekano. Nizo mpamvu umutekano n'amahoro biratandukanye. Umugisha rero niyo hari amahoro akivanga n'umutekano, akivanga no kunyurwa. Ni ukuvuga ngo umugisha ni umutekano plus kunyurwa plus amahoro, niwo bita umugisha. Amahoro rero ntabwo atangwa n'abantu, amahoro atangwa na Yesu. Yehova Shalome, uhoraho niwe mahoro yacu. Nibyo byasobanuraga iryo jambo risobanura ngo ntabwo twabura amahoro turi kumwe n'Imana. Niryo zina Imana ngo arekure ubwo. Uwiteka Yehova uhoraho niwe mahoro yacu. Amahoro twayabona dute? Nuko twayahesha bagenzi bacu. Amahoro twayashikira dute? Nuko twakwemera Yesu Kristo kuba ariyo nkomoko y'amahoro. Imana yacu dusangiye kugira ngo tuzirikane iryo jambo amahoro, kandi twemere ko tugomba kuyategurira abandi kugira ngo tuyashikire. Tuyashatse ku mbaraga ntabwo twayabona. Icyakora tuyashatse ku mbaraga twabona umutekano, ariko ntabwo twabona amahoro. Amahoro atangwa na Yesu. Imana iduha amahoro yayo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Umugisha
pasire wasoza utanga adresse unasenga Imana. Channel ya gusenga everyday, nimero ya WhatsApp kubashaka kudukurikirana ku bindi byigisho ni 0786696620 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday. Pastor Mpazibirego murakoze, Imana ibaho umugisha. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru, urakoze kubw'ijambo ryawe. Twumvise ko Imana ubwayo ari mahoro yacu, kandi Yesu Kristo yavuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanje ndayabahaye, amahoro yanje nayiteka ryose. Ntabwo nyatanga nk'abana b'abantu. Abana b'abantu batanga ikintu bita amahoro cy'igihe gito ari umutekano, bakibesha ngo batanze amahoro, ariko turi imbere kugira ngo duhaye mahoro, kuko twakwizeye kandi twatuguhanza amaso. Nta handi twakura amahoro uretse kuwiteka. Ngaho turekera amahoro yawe, tubane n'amahoro yawe iteka ryose, igihe tuzaba tukiri hano mu isi, kugeza igihe uzazira mu bwami bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena.